Do 16. aprila traje rok za prijavljivanje kandidata za aprilske nagrade grada Šapca. Mi smo već videli pozive na društvenim mrežama, videli smo da su ljudi pozvani lično da za aprilsku nagradu grada Šapca u kategoriji razvoj demokratskih vrednosti, ljudskih sloboda i prava kandiduju one koji su nas zapravo iskupili sve ovde. One koji su, kad smo mislili da je svaka nada nestala, da je ovo zemlja koja nema budućnost, kad se desila strašna tragedija u Novom Sadu, kad se desilo ubistvo u Novom Sadu, uspeli da još jednom pokažu da ova zemlja ima budućnost. A to su naši studenti i naši maturanti. To su oni koji su na svojim nogama, na svojim plećima, na svojim rukama, na svojim zastavama doneli slobodu i u ovaj grad i u sve gradove u Srbiji. To što još uvek imamo ovaj režim, to je stvar koja je trenutna. Onog momenta kad je ovuda prošla studentska kolona i kad je iz ovog grada krenula, ovaj grad postao je slobodan. I pitanje je trenutka kada će to i formalno biti. I pitanje je trenutka, i to je vrlo bliska budućnost, kada će cela ova zemlja ponovo biti slobodna. A za to su zaslužni najviše, pre svega i iznad svega, naši studenti i maturanti. Dakle, pozivam sve da lično do 16. Znači, pazite, do 16. je rok, što znači sutra, predamo svi predlog na ili u gradskoj upravi grada Šapca, Gospodar Jevremova 6, ili na mail grad@šabac.org. A predlažem da mi kao zbor građana, slobodnih građana ovog grada, predložimo da ove godine nosioci aprilske nagrade u kategoriji razvoj demokratskih vrednosti i ljudskih prava i sloboda budu studenti i maturanti iz našeg grada. Šta god da odluče oni koji više ni o čemu ne odlučuju, to smo videli u subotu, svi znamo ko zaista zaslužuje tu nagradu. Hvala vam.